الحمد لله شاري الضلال وشاري الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabta salawat iwan salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, biyaon miabot na isab in waktu, bago waktu sin markad sa iman. So, sin kiagantian in waktu namo din ha ahad, mari biyaon pa hamis. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in topic atau kan pangadjian hitukbal sin gurutan ni biyaon amo na intungod pag-asawa. Itukbal ko kaniya, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna itukbal na to yung puji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nagpapanjari ha manusia, sarta piapanjari niya yung manusia naglimbang-limbang. Panjaranin usog ang limbang niya babae. Sarta salawat iban salam hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin suntuan sing kita nyo Nabi piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan hakatan farkala, hapag ibadat, hamuamalat, damikyan hapag anak asawa. Suntuan nato in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mahuli niya mga kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sadyahang buk ayat bimasyiyatillahi azza wa jal sabutun namu kaniyo. In ayat ini ayat haupu dah. Sumugawa in ayat ini kabubong sin bangsa kababaihan. Sarta kakukuyakan sin bangsa kausugan. Makugda ko maning kausuhan magkasabotin ayat ini sabong siya ni bangsa kababaihan. Uno ba in ayat ini? In ayat ini kabakan masuratun nisa. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, nang daaki ka to tanyo mag-asawa. Pag-asawa ka mo lawsin Allah ta'ala daing haruah. Tiyagnaan daing haruah sin Allah ta'ala. Apanagnaan sadya kiukan ng kausukan. Apanagnaan sadya di namatay masing kababaihan sabi si mag-asawa ruwain. Bukun at timubtob dito, yung pardakan sin Allah ta'ala. Ganapan niya pa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulath wa ruba'. Pag-asawa ka mo lang sin Allah ta'ala day nga hambu. Pag-asawa ka mo lang sin Allah ta'ala day nga haruah. Patu sampay paupat. Way na ikalima niya. In ayat ini, di matay masimbang sa kababaihan. Ahun-ahun minsan matay mapiyag mamasok nila. Di ma nila nyo na Allah ta'ala sabang inang sing kabanahan. In gumanap asawaring harua sampay patu, sampay paupat, dahil di hindi na matay ma. Sampay aun bang sa kababaihan, ahun-ahun makufur ka Allah ta'ala. Yanun mo tayo maana, sabar kawin niya ni karayaw kayo mo. Amo pakalaw mo di magkaluar ihadun niya. Minsan alam sin sulka magkaluar, way ramahinang mo. Patin mga manusia alam sin sulka. Paasawawan sin Allah ta'ala sin salingkat-lingkat baway rito alam sin sulka hurul in. Maya kau iwan sindi kakaluahan da kau alam sin sulka.
Diyan matay masimbang sa kababaihan. Akon imian. Sari na rin ako magkasudsuro, ayaw diyak magkalo rin di hadin ngayon. Subhanallah. In mga kausukan, tabi kaywanan, timubtog na din pamaham nila. Amuin mag-asawa dua, tuh, paupat timubtog na doon. Ininilong niya malingkat pang hindo sin agam. Sabab makapatawad kita sin asawa, taraing harwa patu, paupat, harawaing agam ali manjari. Manjari mag-asawa dua, tuh, upat, kabit manjari. Agama Islam manjari ring harwa sampai patu, sampai paupat, tub-tub din panghati si mga sila kaybanan. Magpapatawad sin asawa. Wayron na lahiyatin sugpat sin ayat ini. Law sinallahu ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Bang in pag-asawa nyo ring harwa patu sampai paupat, ba't di nyo mapaadil? In pag napakakanila, di nyo mapabuntol. Nahambok na sadya lang sinallahu ta'ala. Liam maning kausukan. Bukon hati lang yung pag-asawa dua tu sampai paupat. Timubtub na sadya rito. Ba't malaing kanan hati, bubunglaw niya, bang muri kakausanin dua tu sampai paupat, hambok na sadya. Alhamdulillah, lang simbang sa kababaihan. Kiyuganin bang sa kababayan sa baubyong lawan sinallahu ta'ala. Bang di kakausan hambok na sadya. Ang palong yung bana na mo ini di na magkakaus. Alhamdulillah, hambok na manjari ni asawa. In agama Islam, agama mabuntol. Labang hapag asawa mo sadya rin mo na mapabuntol. Yan ha, pamili mo rin mo mapabuntol. Sabab sinakataod siya hambok na sadya lang sinallahu ta'ala. Bang muri pagkakausan ni hambok. Aun parukaing ubat niya. Nung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Ya kamu mga bata bago lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-asawa kamu. Isyusin makakaus kayo lang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-asawa kamu. Bang kamu rin makakaus. Napagpuasan na sadya kamu. Sabi pagpuasan ini pagkontrol sin syahwat si manusia. In pag-asawa, ini masuliyah. Aun masuliyah mo rin doon ha asawa mo. Sibu din niya asawa mo dua, tu, upat, at awakan hambok, aun masuliyah rin doon. Aun kawajiban kay mo. Bukun sanin ayat yan, magpatawad na sadya sin asawa yung kawajiban, aun. Sabi ng suntuan, singkitan nyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In nag-asawa baha siya. Amuin nagpatawad siya sin asawa niya. Biya ba si mag-asawa waktu na tubihaon. Amuin maas usog na kaasawa bata bago. Kalupahan din asawa niya puon. Atawakan di nga pag napakahan din asawa niya puon. Atawakan ang kaywanan piyasaran na tuon. Subhanallah. Bukon saukat kau nakaasawa bata bago hibiin mo na yung puon. Atawakan pasaran mo na. Bukon bihat to. Sibu din na asawa mo yan bata bago. Atawakan maas na. Bangin yan asawa mo aun masuliyah mo. Suway mo napakahan. Suway mo napakahan. Napakazahir iban napakabatin. Gastuhan mo siya. Hiril mo yung kauunahan niya, kakaus-gausan mo. Iban sarita subay ko magliw ray nga puon. Matto pa huli, bukon dito na sa huli. Sabin ini, biya na sinsambat masuliyah. In ayat ini, biya sinasabot tekaina. Matao din hikmat niya, mga tayo manghud na mga kami Islam. In ayat ini, minsan di matay masing kaibanan kababaihan. Natay masinday nga mga piyapanjar sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun bang sa manusia. Ikabahagi na mo kanyo, inday nga mga bakas na mo na pangadji. Day nga piyapanjar sin Allah subhanahu wa ta'ala
amo na yung kasuban sin kita nyo pagkaunon, amo na nista. Dahil nga mga research and scientists, bang biyari ining pagpaanak ha mga ista, niyakad, yung pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, kaibanan mga ista, dahil nun ha ayat yaon. Magpatawad sin asawa. Natay masin ista in magkaluah. Sa di matay masin manusia. Dahil nga mga na-experiment na mo, mag-ipat ista, pating kami ni mag-ipat besta. In-experiment na mo, bang biyari inin pag pataod anak sinista, sa bang ko mag-ipat ista, magpaanak ko, subay mo pangadyo nung biyari ning kataod sin anak. Dahil nga mga napangadyo na mo, sarta nag-ipat kami sinista tilapia. Biyaring ba yung kataod sin anak nila ini? Inday nga mga napangadyo sin scientist, subay inhambok usog tilapia mag-asawa siya mataod. Pila yung taod niya? Intaod niya ba sintaod sin ayat, amoy tinya katu. Dahil harwa pa tu, sampay pa upat. Bang limi orang nga upat, palima, paunong papito pasiyam, lamahanin ista, di niya kakausan. Di niya ka napakahanin siyam ista, babae sinhambok ista usog, di niya ka napakahan. Umayog siya. Subhanallah. Sa pilay matup kaniya. Imatup kaniya tub-tub upat. Nabang sab hambuk dah. Di sab mamarahi kaniya. Hangkan ni matup-tub kaniya subay upat lang si mga scientist. Hangkan na hawla Arab waktu mag-explain kami, asumon kami si mga Arab. Lang yan hambuk square meter yan, pila is time butang mga supaya tumodin anak. Lang kuyakad ko sa jing kawayan sin Allah Ta'ala. Dahil harot patu sampai pa upat, long kimbutang kurun upat. Inambuk ista tilapia upatin asawa niya, babae tilapia. Tumaw din anak niya. Subhanallah. Natay masin ista, way natay masin bangsa manusia. May tabahay ni mayroon natay ma. Singka babaihan. Sabab sin amoy ni jima jatuh mga kausukan. Mayroon nila piarin pag-asawa nila. Akon nasabab sin pag-asawa nila, dahil nga ruwa patu sampay pa upat. Kiyawa nila, in manjarin mag-asawa, 2 sampay pa upat, sa wayron nila kiyawa, in kawajiban, sin pag-asawa mataod. Magnapaka. Asabab dahil nito, in kamatauran dahil hangka bang sa kababaihan, di mamaya kaluahan, may kikita niya lang niya ma-broken family. Mabutas nin anak paama. Ikabinin anak, ikabinin asawa puun, mangon na asawa bago. Asabab dahil dituri nila ni matay ma. Ampeng kamataron naghahapin bihat. Kapasaran. Ininibukon kita, manglang hamano siya mag-asawa. Di kita manjari manglang. Gaman ikyara yung mag-asawa ring harot, patu sampay paupat. Sabing kabayan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adlaw akhira mataw din umat niya. Nini kataw sin umat, hambuk na yun mga tiranan, mag-asawa mataon. Sa maman, napakahan. Maman paadilun. Bukon pasaran. Ba't bangin pag-asawa? Sing kausukan nag-asawa mataon. Biya sing pag-asawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marahin bang sa kababayan na waktu bihaon di sila makayandi. Ang mag-asawa yung bana nila. Sa mataod na din mga mataod na bang sa kababayan na bang sa kausuan. Namang so pa mahambuk na sa dyan asawahon. Biyari na yung kayo na, hindi na makabana. Sabab din dito, patumtum mo na paginhawabaran. Lapay na kamukatan. Sibu din asawa sing kita nyo ang buok. Parwa, patu, atawakan upat. Subay di na to kalupahan in masuliya sing kita nyo. Subay nato napakahan in anak asawa sing kita nyo. Dahil naman hambuok, parwa, patu, sampay paupat. Sabi niyan, kawajiban sing kita nyo. Iban inyan, asuhon kato tanyo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw akhirah. Tubtub na sadya rin di in manyo, tu patumtum sing kami.
wa insyaallah subhanahu wa ta'ala kabalikan daha hamis susungun insyaallah ta'ala ini talu sunnatu in kitab katagnan sing kita nyo akidah al-wasitiyah mahulini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yattu natu nadiungin maniutiu nasihat salta bisan bihattu haupu-haupu bangsa pantun mga magi-magi maunod siya. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbalikan na mo man hamis susungon insyaallah yaon tang busuntain program sing kita niyo pangindua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.